يقرد ثغرين اسن السبت الدكتور محمد حموتان اكن اسن 15 مغرس كل سكواس اذ يغال ذا سغلنا وسلمان ناو غرفاز ازايرين سود متجميلت سلماذن ايديف كان اطاسي ثقراولا تمورت الجزائر يرسن باباس امغراس علي حموتان يتسوان غان خمسة نظن اما صواظن ناغ لي زانسبكتور لونسينيمون سن 15 مغرس 1962 سوفوس الغدر اللوعيس ناغ لورغانيزاسيون دو لارمي سوكريت اياكي الناثي دي ثقربا والدي بوين المندوس مكثين ويس 53 اذكي تسوان غاني اما صوضناكي ذي شاطو نوف ناغ ذي شاطو رويال ذي الجزائر ثغلناوت. Décrète que le 15 mars 62, cette date anniversaire, devient la journée de l'enseignant ou de l'école. On se rend compte que la composition de la liste des 6 victimes témoigne de l'exacte connaissance de l'organigramme du service par les concepteurs du crime. Et ce crime revêt un caractère hautement et une portée politique. ذا القديش يدي لان ذك وخام قدلس المولدة معمر التمدين تنتيزي وزو عند الدكتور حموتان يران تجميلت إيستان إمغراس ناقين ويجيني ذا ماكس مارشون مولود فرعون روبير أيمار مارسيل باسي أكو صالح عوديا أرثمان نبابس علي حموتان تاكوني تساندا ذي غني ديال ووال غاف ثيرا لدغا ثين مولود فرعون اكن ذي غني ديال ووال غاف جرمان تيليون يلان ذفيرو سنولفو لي سونتر سوسيو ديال الجزائر. Le discours qui est porté par la littérature coloniale, nous présentons comme étant des sujets, comme étant des indigènes, comme étant des non-civilisés, comme étant des incultes, comme étant des vivants comme des sauvages, etc. Pharaon et consorts ont pris sur eux de présenter leur société avec ses mœurs, avec ses traditions, avec son passé, avec sa civilisation, avec ses pensées, avec sa philosophie et avec sa sociologie. Même si, naturellement, اسمكتي كنت تجميلتي ستساني مصوضناكي نا لي زانسبكتور كيني يلا ديغن سيوث تمزيكنت نا ليكسبوزيسيون نتصور تصورقين تغمسا ديما ذك وخام قدلس المولودات معمار اكن دلانت ثيغني ثيغناثين وترحم غفل ارواح إمغراس ناقينين الزاتي زخوانسن ذي بني دولا أكو ذي مدوحان ذي ثمدين تنتيزي وزو بالقسمي محمد السعيد سكتيزي وزو.